RDF rero yataye muri yombi Sergeant wayo wiciye abantu batanu Nyamasheke. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyatangaje ko cyataye muri yombi umusirikare wo mu ngabo zacyo warasiye rero mu Kisho abantu batanu bo muri karere rero ka Nyamasheke. RDF rero yemeje ko yataye muri yombi Sergeant Minani Gervasi mu itangazo rero yasohoye kuri uyu wa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo rero 2024. Yagize ati rero ingabo z'u Rwanda RDF zibabajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rushara mu murenge rero wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho rero Sergeant Minani Gervasi w'imyaka 39 akekwaho kurasa abantu batanu akabahitana rero mu rukerera rwo kuri uyu wa 13 Ugushyingo 2024. RDF rero yataye muri yombi ukekwaho iki cyaha kandi rero ifata ingamba zikwiye zo kumukurikiranira rero mu nzira z'amategeko. RDF rero yaboneyeho no kwihanganisha imiryango y'abiciwe ababo bari mu bihe rero by'agahinda. Mu masaha rero ya saa 7 z'ijoro nibwo uriya musirikare yarashe rero bariya bantu. Amakuru iragera ku itangazamakuru avuga ko mbere yuko uriya musirikare arasaba bariya bantu nyirakabari barimo yabanje rero kumugurira peti mitsinge ebyiri azimaze rero undi amusaba kumwishyura. Abivuga ko rero aba bombi bari basanganwe utubazo two kuba yaramwambuye, ibyatumye rero nyuma yo kwanga kwishyura aziriya nzoga nyirakabari rero abwira umusirikare ati genda uzagwe mu ishyamba uzerera. N'amagambo rero yababaje cyane uriya musirikare wahise wikoza hanze gato agaruka rero arasa urufaya rw'amasasu ku banyweraga rero muri ako kabari. Mubarashwe rero icyakora ngo ni harimo nyiri kabari ngo kuko we rero yahise aca mu idirishya agahunga. Imirambo rero yabarashwe kuri ubu iri mu buruhukiro bw'ibitaro bwa Kibogora ngayo ngoko.